Good morning. Good morning. Lapturis kumat bro. Ada body side. Yang kamera yang ibu siapa? This time is first time or second time. Apa sih negara kamu? To felicitate Shri Sam Lingdo, the reporter for Khasi Hills District Council. This is our green. This is our traditional t-shirt. And this is bag. You can go for shopping. Thank you. Yeah. Next to him is Mr. Kamal Kolod, executive member. Kamal Kolod. And next to him is Mr. Bhavarandan Dian, honorable executive member. Next to him is Mr. Rajesh Tripura, honorable executive member. And next to him is Mr. Suhel Burma, honorable executive member. Thank you. I have to wear this. Yes. You. Very nice. Now I would request our Honorable Chief Executive Officer TTAADC. Then secretary, special secretary can lead. If you want to felicitate. With the permission of the chair. In fact, we have also one more presentation from outside. That's one. Another one is conducted at Guwahati Airport. So I think it's coming this afternoon. So I will be presenting it later on. Khasi Hills. Senior Romi. Sino nung pamita. Sabar mata. Betul betul. Sabar mata. Ini yang betul ya. Oh, tunggu. Aja. Mana satu kecil merasa. Welcome. Thank you.
Please take your seat. Please, Mr. Sam Lingo. Wah. After this, the acts and rules of the Khasi compiled. And then Welcome. I think it fits you. I hope so. One more. oh, one more. Okay, thank you. Lekhe hambai ini sing kaisa historical day ऐतिहासिक दिन लाइबोमानि दिन Khasi Hills District Council ni ngoi sini honorable CEM tiboni loge song phai shok phaijak 25 tarik ni simi chini TTAADC wo phai nayan bagoi shok phaijak borok tini ching interaction khaikha interaction khaimane bichingte borono ching je boroni Khasi Hills District Council ni rules regulation te boroni act of money boroni customary system company rok share khaikha te boroni power and function je boroni state of solid company rok share khaikha bahai chini bisingte je TTAADC ni bisingte je samung khai tongmani chini rules tongmani rok borono opinion boroni chini ADC ni rules rok power and function rok share khaikha je nangmani boroni thanio chung najangnai no chung bwskangmo borok bai kok salaimani bisingti silaimani bisingti chung adoption khainai borokno siwinanai boroni thani chung adopt khaijanai rok tongkhainke chini Tripura ni bagoi hamkhraingnai ja umhairok rules rok tongkhainke chung borokno adopt khai chini ADC no chung lagu khainai teibo tongo chini boroni je power and function jeta boroni Meghalaya borok solai tongmani rok chini ro solai angoi tongmani rok nong busung 6 schedule jehetu jotoni bangoi equal ngwani nango borok bahike ran khai tong borok bahike operation khai tong botrono chung chini 6 schedule obo chini TTAADC obo chung lagu khlainai nge oroni bisingo belai nangmani borok ni rules rok tongo bo hingke boroni administration of justice जों सिनि district council of haino जों place khaikha discussion khainani bagoi जों time najak bo beleke important issues ini Tripura roni bagoi customary law no जों implement khainani hingke justice khainani hingke boroni hai district court subordinate court district council court subordinate court the village court sinaro bo set up khainani na nge botrono tei chungtini alochona khailekha je chini amsayo nene exploration cholai tongmani nene ONGC IGGL Oil India Limited hairo je chini amsayo nene exploration cholai tongmani nene ONGC IGGL Oil India Limited hairo bahai ni issue nang busung ok salaikha boroni Khasi Hills District Council lo sini TTAADC ni sai land power belekhe kubang boroni land power belekhe kaha sini aro land power tongu hi hopana sini 6 schedule boroni se land power asuk karak niya je chung chesta khainai sini Tripura bahai na sung sini land ni power sung texat karak khaimana je sini 6 schedule ni bisingo bono tei chung chesta khainai teibo tini honorable CEM Khasi Hills teibo AM sorno belai khe hambai maro boroni nangmani kogrono sungno suggestion khaimani bagoi asung borokno hambai maro thaitani hingke borok first time sini Tripura o ADC o phaiwe borok ni ichha bai jongbai relationship naraknai ni bagoi
borok faika so borok by relationship narnai financial teibo relationship kaha khainai senior honorable CM bo suggestion thaika all northeastern ne 6 schedule ne CM ne coordination committee khana ni bagai जों तेने ओ इंटरेक्शन ने बिसिंग रेजुलेशन ना लाखिया जे बाहाके 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल ने अंदर तो नॉर्थ ईस्ट नि बरनो संते इक्वल पावर इक्वल फंक्शन खाइवे मानाय बत्रनो ते बनि सजेशन जों जतो 6 शेड्यूल ने CM ने कोऑर्डिनेशन खावे काइसे कमिटी सुनावे सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानि बो जों मूवमेंट खाइमानायजार डिमांड खाइमानायजार उन्हें बहुत सजेशन माने ब्लाई हांखा जों दिनैनो ओ इंटरेक्शन नि बिसिं जों बरक बाय खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तेचिनि TTAADC नि त्रिपुरा नि बिसिङाव जों कल्चरल रिलेशनशिप बाहायके नारगमानाय कल्चरल एक्शंस बाहायके खाइमानाय बनते जों सालायखा डिस्कशन खा रेजुलेशन नालायखा फाइनेंशियल जों बरक बाय कल्चरल एक्शंस खाइनाय स्पोर्ट ने बेहायनो जों बरक बाय स्पोर्ट ने एक्टिविटीज बाय बरक बाय रिलेशनशिप खायनि बखातिबो जों थांनाय बे ब्लाइखा हामबाय जोंनि खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि होनरेबल CM तैबोनि लोकेशन न जोंनि अरफायै आनजागमानि बागै तैबोसिन जोंनो बरनि अरा जे सलायतकमानि तैसिनि अर करै मानि रनो जोंनो शेयर खायो सिरायदमानि बागै हामबाय